Kardom Karbi Anglong News Channel kelang arado anaphanta nilihin pen adap kimi akardom nang pachir iglo kardom. Pini Karbi Anglong News Channel abirta than ponji bang nilimen sami merjilin hansepi non berta angton pen arjuponik tha. Inut ingdeng trok lo kacharli bom arisopo amina mamat chekokthat pen apran che ende. Nijang Karbi Anglong ke parlo Wotalangso Police Station angkang Sadgaw mate rong trok si arong inut ingdeng trok kaporhi student kokthat chipipen apran kedam. Ar koya chiklo niphai ingkora sirkep ningkan surihinira ingkora porni Sadgaw mate rong trok si arong kopi koson penlone amina mamat thengpi arong along chekokthat pen apran charmudet. Amina apran kacharmudet abang phomen babu inghi pusi pang thekpon. Babu inghi kacharli dun askolamen lake Holy Child Academy pusi ningjepon. Pulis atum birtalong si adimaklong along pale dampen angton kachini ponchi aphan inquiry pedopon aphan ke claim kedam aphan chisik chedang pon lo pusi birta ripdun lo. Khiruni penang kelo birta kamsing dera report Karbi Anglong News Channel. To enaka hoy porohi loa naam to hol babu inghi দেখেত আমাৰ স্কুল হলি চাইল্ড হোম একাডেমিত দেখেত আছে তাকো ফ্ৰী অফ কষ্ট আমি সিহঁতক মানে মাক মৰম কৰি পেলাই মাক মানে ভেজিটেবল চেল কৰি থাকে তেতিয়া আমি মাজে মাজে ডিছকাছ কৰোঁ সিহঁতৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ কথা কয় শুনাই তাৰপিছত ইন দ্য মেইন টাইম পেচা আমি অলপ বেয়া লাগিছে দুখ কৰে কোনোবা স্কুল যোৱাই নাই তেনেকৈ সেইটো তাৰপিছত মানে আমি এটা অফাৰ দিছে কাম কৰক তেনে আমাৰ স্কুলক আহক থাকিব দিয়ক পঢ়ক ফ্ৰী অফ কষ্ট এভৰিথিং ফ্ৰী তাৰ এক পইচা দিব খোৱা বোৱা থকা মেলা পঢ়া কিতাপ আদি চব ভালে ভালে মানে হৈ আছে তেনেকৈ তেখেত এতিয়া এই ল'ৰাটো হ'ল নামটো বাবু তেখেত ক্লাছটো ক্লাছ 6 এবাৰ ক্লাছ 6 হ'ল 2001 আমাৰ স্কুলত পাইছে আনিছে এতিয়া আমি অন হিউমেনিটেৰিয়ান গ্ৰাউণ্ড আমি বেয়া লাগিছে গ্ৰহণ কৰিছোঁ নাপাওঁ বেয়া লাগিছে ভালে ভালে গৈ আছে তাৰপৰা স্কুলত ক'লেতো চবৰটো কথাটো আছে তাত যে যিটো ধৰিব নালাগে সেইবোৰ বিড়ি চিগাৰেট তামোল পাণ ইত্যাদি মদ ধান সেইবোৰতো নাপায় সেইবোৰতো আৰু আমি বুজাই দিব লাগিব যদি টাচ কৰে আমি সিহঁতক বুজাই দিব লাগিব ঠিক তেনেকৈ আমি বুজাইছোঁ এবাৰ দুবাৰ তিনিবাৰ চাৰিবাৰ বা 5 বাৰ হ'ল তেতিয়া এই 5 বাৰতে ইনচিডেণ্ট এনেকৈ হৈ গ'ল ৰাতিপুৱা ক্লাছ আৰম্ভ কৰিছে ফাৰ্ষ্ট পিৰিয়ড হ'ব পাৰে তাত আমাৰ এজন ছাৰ আছে তাৰ ক্লাছ টিচাৰ এটেণ্ডেঞ্চ লোৱা আৰম্ভ কৰিছে এই ছাৰ নামটো কি আছিলে তাৰ নাম আছিলে ছাৰ longle কাঠাৰ তেখেত এটেণ্ডেঞ্চ যেতিয়া আৰম্ভ কৰিছে নাম আৰম্ভ কৰি আছে ইত্যাদি ইত্যাদি তাৰপিছত ঠিক তাৰ নামত পৰি গ'ল বাবুং সি মাতোঁতে তেতিয়া সি মাতটো ভালকৈ দিব পৰা তাৰ ভিতৰত কিবা এটা আছে তামোকৰ ভিতৰত তাৰপিছত তেনেকৈ আৰু জোজবজ কৰি নহ'ব তেনেকৈ আৰু তাৰপিছত ছাৰটো বুলি এইটো কি হ'ল এইটো ভালে ভালে আছে আজি কেনেকৈ তাৰ চাউণ্ডটো এনেকৈ বেলেগ তাৰ কিবা এটা সন্দেহ কৰিছে আৰু হয়তো কিবা এটা থাকিব পাৰে তাৰপিছত ছাৰে তাৰ অলপ বেয়া লাগিছে ক্লাছতটো বোলে তাক চেক নকৰোঁ বেৰেণ্ডাত লৈ পেলাই এই তোমাৰ মুখতে কিবা ঘাঁহ আছে নেকি সুধিছে তাৰপিছত ফটকৈ এই মুখটো এনেকৈ খোলোঁতে তাত একদম এটা চাদা নে কি এইটো মইতো জিন্দগীত মই ধৰাই নাই মই নাজানো তাৰপিছত পানিছমেণ্ট এইবিলাক দিছে নেকি নাই পানিছমেণ্টটো নাই পানিছমেণ্ট কেলৈ দিব তেখেত মানে মোক ফোন মাৰিছে ছাৰ longle কাঠাৰ মই আছিলোঁ কাৰ্বিৰং চকত মই কিবা কামত গুচি গ'ল ইয়াত আছে মেডাম তাৰপিছত মোকে প্ৰথম ফোন মাৰিছে মোকে কৈছে বোলে ছাৰ এনেকৈ কি হ'ল বোলে আপোনাৰ লগত থকা সেই ল'ৰাটো বাবু ইংহিয়ে তেনেকৈ কয় নেকি মোৰতো অলপ ব্যস্ত আছে এতিয়া ফটক আহিব নোৱাৰে একাম কৰক মেডাম আছে এতিয়া মেডামক জনাই দিবচোন মেডাম প্ৰিন্সিপাল আছে এতিয়া মেডামক তাৰপিছত ঠিক তেনেকৈ আৰু তাক লৈ নিলে চাই লৈ নি পেলাই মেডামক দেখুৱাইছে বোলে মেডাম এনেকৈ স্কুলতো দিব নাপায় এইটো নাপায় হ'লেওতো কৰি থাকে বুলি ধৰা খালি ৰেড হেণ্ডেড তাকো কোনোবা কৈছে যিটো নহয় ৰেড হেণ্ডেড তাৰপিছত মেডামে তেতিয়া আৰু কি ক'ব তেতিয়াতো তাৰমানে বাৰে বাৰে হৈ গ'ল এবাৰ দুবাৰ তিনিবাৰ তেনেকৈ হৈ গ'ল তাৰপিছত নাই কিতাপটো এতিয়া থাকিলেতো আৰু বেলেগ ল'ৰাকেইটাও লাগি যাব পাৰে সেইবোৰ এইটো জনা কথা আজিকালি তাৰপিছত ক'লে কাম কৰি পেলাই মেডামে মানে তাৰ মাক মাতিলে নেক্সট দিনে আৰু মাক মাতি পেলাই তাক মাক আহিলে মাকক বুজালে ভালকৈ এইবোৰ কাহানী এনেকৈ তাৰপিছত বোলে ক'লে কাম কৰক
এই 4-5 দিনহে আছে ক্লাছ 2 নেক্সট দিনৰ পৰা পৰীক্ষা হ'ব ফাইনেল পৰীক্ষা এতিয়া কাম কৰক ইয়াত থাকিব নালাগে আৰু কিয় বাকী ল'ৰা ছোৱালীকেইটা আছে কাম কৰক ঘৰত থাকি পেলাই তাত পঢ়ি পেলাই পৰীক্ষা দিবলৈ আহিব তেনেকুৱা বুলি আৰু বুজাবুজি হৈ গ'ল পেলাই মা কৈছে ঠিকে আছে ভালে আছে আপুনি যি কৈছে মোৰ ল'ৰা এডভাইচ দিছে ভালেই হৈছে পাছত যে আৰু নেক্সট বাৰ থাকিব পাব নাপাব ছেকেণ্ডেৰী এইবোৰ পাতাই নাই তাৰপিছত তেনেকৈ মায়ে লৈ গ'ল আৰু তাৰপিছত লৈ গ'ল বাছ কি হ'ল কি নাজানো হঠাৎ আৰু আজি ৰাতিপুৱা এই কথাটো শুনিলোঁ মই মৰ্ণিং প্ৰায় মই কৰাৰ পাছত এই কথাটো মোৰ কাণত শুনিলে তাৰপিছত মই আহিলোঁ ইয়াতে চবত আহি দেখি পাইছোঁ হয় সঁচাকৈ মোৰ নিজেও অলপ বেয়া লাগিছিল কিয় ল'ৰাটো তাত অলপ সৰুৰ পৰা আহি আছিল ল'ৰাও মানে এটা বেয়াও বোলে নহয় কোনোবা ল'ৰা ছোৱালী গংগা সেনেকুৱাও নহয় কামো আমাক সহায় কৰে স্কুলত পঢ়ায় ভালে ভালে চলি আছে এতিয়া কেনেকৈ কি হ'ল সেইটো নাজানো ইমানে Porbot LP School along Mate Hamren Ward number 3 along BJP Mass Joining Amai Pedopon Lapen Don Troxy Kepra isi APHLC Ahem Tunatum CEM Dr. Tuliram Ronghang along Ching Bidun Tanglo Arkoya Chiklo Nipai Inkora Circap Ninkan Suri Hinira Inkora Porni West Karbiang Long District Ahem Pialong Lakhanar Kep Hamren Constituency Rongchingdon PSK Parlo along Hamren Ward number 3 along Bharatiya Janata Party Mate Chi Hekpen BJP Asonga Tumpen Mass Joining Amai Padupo Lapen Hamren Mondal Committee Atumpen Chepatur Piponsi BJP Asong Aphan La Anso Se Kapangtang Thuchi Aphan Dode Sang Se Si EM Mongol Sing Timongpen Mai Nangbi Bom Wang Bom Si Pini Arnike Dak Rong Chingdon PS Hamren Ward number 3 along Mate Porbot Patu Aklamalo BJP Mass Joining Amai Kangnipo Lapen Nang Chetongdun Aluhi Amana Pingpen CEM Dr. Tuliram Ronghang along Don Troxy Kepraisi APHLC Ahem Tunatum BJP Asong along Ching Bedun Tanglo Lapen CEM Ronghang Asang Hopen Kaching Tur Ahin Anat Kaike Kamathaver Ajoyne Kaike Rat Amai Pi along Ang Hopen Kebartang Alam Antame Akam Klem Pit Pit Ajoyne Radatum Kimisen Angtek Ketek Dunlong Ajoyne Mate CEM Ronghang Asang Ho Kejapon Tegapot Khai Kang Tim Alongke Ratchari Ajakongke Kaiketa Padower Asonte Mesenchi Pusi Penang An Hawar Arwadatum Chetan Sai Lapen Karbi Anglong Angtang Pialong ta BJP Asongpen Mai Alongtin Kibidam Chimit Mipin Anlo Lapen La Anso Sesi BJP Asongatum Armu Abang Nang Ongbo Masonsi Tegdamlo Lapen Non Kivangji MLA Election Ahutke Brekdak Atomon Ke Jabji Angring Tetan Bonta Lapu APHLC ke Aphiong Ing Thaidang Asonsi Chichardam An Partabe Pu APHLC pen BJP Asongalong Chipa Ogdun Abang Phi Atum Antame Pekar Om Akejoi Longle apatta Arunadoi Hehui Ron Ponsi Aning Pangsamdun Lasonsi Bangso BJP Mass Joining Amayalong Nang Chitongdun Aluhi Sarpo CEM Ronghang Lapen MLA EM MSC Chairman Board Chairman VDC Chairman Ward Commissioner Lapen Kaprek Ketekiding Atumta Chetongdun Si Bangso Amayalong RD Dojatpen Inipo Lapen Botar Bokanta Kimisen Ajok Lapen Sorkarpen Kipi Kimisen Atowar Kidokokajok Mesen Pen Mai Pachunpo Dotangte CEM Dr. Tuliram Ronghang Pen Perang Kia Tengno Kaning Japon Alam Thili Arjuponik Sina Hamren Pen Nang Kilo Berta Baskarong Pi Report Karbiang Long News APSLC Pen Congress e Machar Suet APSLC 176 Lapen ke Congress Lapan Pen Bang Paru ini do Paike Lantung ini APSLC Pen Che Open ini BJP along na Chapok dun lo Lapen nili panta dak nang dun nang jipulo nili tabang lo la selang tum ninga klong pensi dak pini nang Chapok dun lo la son thot si dak det kali along aprek nang tum thek long lo je dhon suri long ke a committee ke don se nang join dun lo bang suri pho do kai Lapen ke lumba jong long tamen nang tum thek long lo bang suri tro do kai Lapen ang par ke mohon rong phar Amreng konsensi dan atum cudang dun long lo bang suri please so se Lapen ke dak
sucheng konsensi ta me tu lang hem phialong bang surini su se phai la son si along a prek konsensi ta menil tum la rara phan ke deng pondo mass joining a program ni tum deng pon kar bilang autonomous council pen la pen team kar biang long pen la si bang interaction program rara long council pen hula ke rara phan ko ppia sayang deng si claim ponjima lam chupachoi interaction program cm interaction program la pen ang part me adak dolo plong te la bang matha kerla pen puthot team kar biang long claim ra pet poji ki bang ye tum hananta te tu ma kai keta la lang tum han deng pon po la pen ang part pini la so ke deng a mai long londak long le pota akejoi pen kipi la pen kachiu ma pe akejoi pen kipi la pen gere son ka akejoi pen kipi la pen ang pada me hamre na long je cfc tuma phan isi karbin autonomous council pen industry department pen probation taro alangli patir pi ponsi 80% subsidy la unemployed yudi dugitera tong phan pini dak isi hanso ke koya machine pen chenglok la pen thermit ke koya machine pen chenglok la hai pen packaging pen chenglok la hai tame pini nitum karbin autonomous council pen ing pupon lo daga kuti sira lak thong ke pa ice cream pini ing pupon lo la tape pini nitum ing pupon lo la pen hola ke je la tum bank korai si unemployed youth educated tum bansi pini ke kipi ka pijir lo ka hodai lo sir la national highway puthak la tu am soi ke do yang muk am kheroni hol am soi kheroni hela non survey team do bomlo nang tuma chin lo la nili si abcbc la roads and transport minister nikin gatkari long nona chief minister himonto biswa sharma long dun si batai chuning ria teng pen si noni tu bhanang grand pialo la da ke non survey team da nitum kar bilong autonomous council pen nitum ingni ponlo beta hini la si la tum prabjin pen la survey tang elo pulong te tender korpo la si ke claim ponje phan claim mong sir la Upper Rangsali Polling Station along 120 longle apatta kironpo. Patumi arkoi ni phai inkoranar kepning kansuri hinira inkora thorni lakha inkora throk duabarguri MSC constituency under Upper Rangsali Polling Station along 120 longle apatta kironpo. Ahok BJP nangchari pondet pen penang an development akam claim pon rintilo lapen longle pata kaveatuma phan akejoi pen longle pata ron pon labji pusi CEM Dr. Tuliram Ronghang my meeting along ningje pon verapot lapen asele ke chaklote aseta arklivek jipu CEM Dr. Tuliram Ronghang karingje ponapot akam setami chepleng pon bomlo Lason Thak-Thaksi Upper Rangsali Polling Station along ta longle apatta akejoi pen ron ponlo labangso longle apatta kiron pona long kachetong dun lake Upper Rangsali Polling Station President Longkiram Hanse Upper Rangsali areas SDB Joy Singh Hanse BJP along klembang phi pen chenglok penang anatum chetong dun rinti Lasi local MSc Anparta Education EM Richard Tokbi Aphanta Choro Parpiklo Athema Nilitum Kidukilak Arwaratum Longle Pata Cheponai Thek Thedadlo Setami Nonabangki Akejoi pen Pata Longlo La Potsi Ning Arong Parpik Anlo La pen Kaike Setami Nilitum Upper Rangsali Polling Station Arwaratum ke EM Richard Tokbi alongsi Cherap Chetodun Verpo Puta Ning Jepon Rinti Tangte Radatum pen kaning jele angton pen arjuponik sinang Dua barguri pen nang kilo berta Edwardson ko report Karbiang Long News Channel itu man ikirom la pen ikipajir pon ikirom pan mitang ameng kapil abdo na teng pen ikipalit te kapot nang ikipajir pon te kapot itu choro party ati non ke bang gilang tame alang litung apan litung mi sen pen alang itum ikijapon ikithan pon ikimum pon ateng pen itum ta ahok hak pen roidun pamidona lemdun pamidona pen cherap kitu duluna itum kilonggi ason astame namangso ateng litung Chuhang dono na, chinki che than dono na, tapos litum along sokari jambrado, tapos kithe giding na dag local le daro tunta dolo, tapos nili ta thek thede ta me nili fan pini, labang so me long
kitchen la pen kijut an la bang so me ke nang ke pachari pondong appointment ni ta ahir jume la ka kiro ke party atheni li non hetsi nili la bang so apia nang kang along nili non cheklojon li John Tom Sidalang nili president na pu akimi ke dengko la bang so lang ta me nili non het jong also nili arta velang ta me nang itum rata kang mai pe na jok nili pini la bang so arpu ke deng pondong ke klem pondong ta nang itum mai herjume la pen CM sar ahir jume ta si anjo che nili ke tek the kilele la pen kichini nia son kilai yuni komania phan ke than ki mum ke chok che apin khat ke chok che la pen ke klem do nun ya kam do sori se ta me nang itum nili pan dia tha athe nili non het ata li pina sola ta me nang itum rata kang vai pe na jok nili un idet ke kede ta me nili bang suar pu nili deng kondo tadi ke tek thia son ana bang ke nili ta nang itum pan sia kha jang brado la pen lokele da tumdo aslada ilitum terap chitu nang di un ana son ana bang ke nili ta bol ipon po la pen ilitum bol ipon rap lo na lem po rap lo na asi anju se ason ilitum adin ilong do nang ji tuar pen chinglok me lang pen chinglok la pen to pi mai ilitum skim I hang ponang ji kita mai ilitum cherap lo na chitu lo na non ilitum aparung sali apias angka ngabang ke dandam elo pulon te pini dal ton ka chiron ponlong po bang ke itum ahir jumit te pil pen tupai te apias angka ilitum apias angka ngalong ong nei do ma putinili tijong dam tang chung la bang so pini chiron apatta akejoi pen itum manang ki pipon te ka pota ilitum apias angka ngalong ong nei lo asi non tibang gilang al ta me itum ason hin pen kirap chitura ilitum akil Kimang pon na pwede itong kihang pon along ang namet tirap kitulo na ilitong un an ke bigi sore cepacoy na kasi pini labang to nelo ititini ilitong SDB do alang itame ititini alang yang panta ni dia force lasi la top yes itong aparong sali along to yes angkan ilitong presiden alang li klempon misen aprang asong kali tapi non nang litum PM nang litum jo putin kenang puta alang li unan bod nang li bod itung si alang li ini cuma pia salong la do putin kenang alu alang li ke long ta pe ong mi jot tu alang li klempon Kasi alang li pang choro nang ji non het au so pen ke alang li jam klem olo. Kasi mon ke bang thuji facility an sita nang li tu ma hin pen alang li pang ba rat phan lang ra nang li tu ni en hon te ne pa ko hin nang li tu pang tu ni ro tu ni pa pa. Kasi lo so ha wa ni tu prang ke kang ting ku adin tina kang ting ku ra teo bonta non kapathe angke itum BJP sarkar nang itum eri IMCM atum kita nang itum BJP sarkar tengsi ilitum laso hawa non laso kidu kela hawa ta lang pon nang itu nang itum indang pon lo apoti nang itum phamta choro lo apoti non ke bang siji an sita nang itum facility an sita ilitum phamning hon pontu deliti pontu ko nang itum phamtu ni ke ta ni da an sita Pinya berta ke lapuan si kang ton pon iklo do me thak me